Pwede siya mahimong anghel sa kahayan. Ito. Tingog man. Mabungahong kabuntagon mga igsoon. Kumusta mo diha? Lain upod nga kabuntagon nga puno sa paglaom sa labaw makagagahom gitagaan na pud niya gigayon. Kay kung natay mga sayop sa kagahapon atong kuhaon ang leksyon karon. Amen. So, igsoon mag-start na ta. Unya atong i-share na, no? Okay? Atong i-mention atong friends and loved ones in the comment section. Nya atong i-type na at followers at highlights. Kumusta mo diha igsoon? Kanunay kung nagaampo nga naamos maayong panglawas. Amen. Maayong kahimtang. All is well. Uban sa grasya sa Ginoo. Unya labaw tanan, duol sa takay sa Ginoo. Watching again diregikan sa Butika Plus, Regency, Ipunan, Cagayan de Oro, Sister Fritz, Kiana. Salamat, Sister. No? I declare nga, daghan pa yung mga customer niya ng butika. Again, Ikson, i-share sa nako ni. Shout out Singwintay Utso viewers. Mayo Jess, thanks for typing at highlights. So nahuman ako share igsoon kamo na sad. So again, mabungahong kabuntagon atong tanan mga igsoon. Kumusta mo diha? Okay? So ang atong topic for this morning is about kana bitawng, let's say, exposing the deeds of darkness. Okay? Atong i-expose, atong ibulgar ba, ibutyag ang mga binuhatan sa kangit-ngit. Dili ta magpauyon, dili ta magpatakod. Ingon nga mga Kristohanon, mga anak sa Ginoo, musidlak ta, niningit-ngit nga kalibutan. Pastor, unsay title sa worship song nimo now? Imong gunit. Imong gunit, sister. O, igsoon. So, maing buntag diha sa inyo, Pastor. Preach the word. Pa-shout out lang, Pastor Godspeed. Shout out, Brother Beans Galera. Okay. Thank you. Watching from Malaysia. God bless, Pastor. From Brother Kenneth Oelisa Basilio. Salamat, Lord God, na minaw na pud mi live, Pastor. Walay sa paya na kanon na igsoon. Himaya sa Ginoo. Mao man ni akong kalipay. Actually, igsoon, og dili ko ka-live, magluya ako, mura ko mag-uol ba, no? Wag di ko malipayon, og di ko ka-live. Mao na nga, basta makita ko gigayon, mag-live kita. Tinuod lang karong taon na milakaw niya madto mig syudad biyahe mi ba, so nagtan-aw kung gi-estimate na kung oras pwede pa maka-live ta kay unyang hapud to murag dili ta ka-live. Okay, mayong buntag po, Pastor James from Cordoba Jesus Christ King of Glory Church, from Brother Elijah Villegas, kanindot og nganan niyo Elijah, usa ka dinihugang propeta sa Dios. Okay, shout out tanang mga OFW sa lain-laing kanasuran,
We have, this time we have more than 50 countries around the world. 50 countries. Nagtanaw na to, Ikson. Salamat, Pastor. Pangitaon ako na sa YouTube. Una, Nana Ikson. Okay? Og shout out sa kuang brother nga si Sam nagtanaw karon diha nga why duty? Bag-o nag-duty, bag-o na kuman siguro. Okay? Shout out George. Grabe ha. Salamat sa kanunayng suporta no. Unya pangumusta ko sa katong akong nang iro diha nga tambok kay ba? No? Punta ning bakasyon na mo diha, ni ka mulaag mi diha karong closing makitaan pa na muna katong murag ubis nga iro ba nga gamay kay go kadako kayo lawas. Chihuahua. Okay? So, ako pong shoutout yung lovely wife sa ako ang brother, si Joby. Nga birthday! Love! Birthday Joby, no? Pero birthday! Kaya gipray na gahapon sa simba. Sakto ba ko? So, birthday, happy birthday! Job, happy birthday! Tesa, karon ba to, love? Pero ugma, naunsa man ni George. Bitaw? So, karon man ugma, a blessed birthday. Kunya, ako sang gi-shoutout, iyahang Mandi man. Oh, lagi karon lagi. Mandi. So ako sang gi-shoutout iyang two lovely daughters, si Jihaira Jessica Grace and si Asaira Pares. Okay. So again, maayong pagpaminaw kanatong tanan unya ako sang gi-shoutout atong mga subscribers, no? Kani nga page, salamat kaayo. Nya murag na new subscriber na to ganina. Of course, katong mga nag-send og stars, sagwa ko nang ayon yung salamat kayo. Gahapon na day. Okay. Belated happy birthday day. Okay? And then shoutouts tanang mga viewers, mga followers nato. Atong followers karon mga Exxon karong today, naabot na gali siguro ta og 84. Shout out Brad Mark Joseph Dico. Ganina pa mi nag chat na day kas tagbilaran, bro. Okay? Shout out sa daw ni okay. Pastor, pa-shout out ari sa Tagbilaran buy and sell unya. Pa-shout out ni Sir Eloy ni siya, Brad. Eloy Tan, owner sa buy and sell from Brother Mark Joseph Dico. Okay. Salamat, Brad. Amping dia no? Amping dia. God bless. Okay. So akong i-check ha, murag naabot na siguro taguan. I-check sa nako kadiyot igsoon no. So i-mention sa inyong mga higala ra igsoon kay ato ning girakan ron taon. So ako sang i-check kung ano bitong pila atong followers, murag 84,000 ata, bag-o pa lang. If I'm not mistaken. Kaya ron masakto ko ni shout out ba? Shout out wait 83 pero hapit na, we're almost 84,000 followers Ikson. Salamat kayo. Okay, so ang shout out sa kanunay ko mga brad diha no, malunglib kayo, lunglib ta kanunay brad uban sa gracias Ginoo no, atong iisa ang bandera ang ngalan ni Kristo. And then, shout out nako ang tanang mga piniriso, mga inmates, mga piniriso sa Toledo City Jail, Talisay City Jail, Cebu City Jail, si Brad Ares. Shout out, Brad. Okay, shout out, Brad. Kunya, bahay ni Kuya, akong pagampo na ninyo. Kunya, ako sang shout out ato ang mga tigtanaw, tigsubaybay nga mga jail officers sa lain-lain nga mga BGMPs. Kunya, akong shout out ang mga higala na to sa Philippine Army, mga military, no? So, kabalo na mo mga sir, no? Akong prayer for protection. Ninyo kanunay. And of course, shout out sa mga kapulisan. No? Di na ako kalimtan, Nixon. Camp Osmeña, Cebu. Kunya, akong amigo dia, Sir Paul Acosta. Huwag napay daghanda, na mga daghanda kailan ako. And then, aris sa Tagbilaran City, Barracks. Sa Bohol, no? Shout out, daghan kay ko kaila dire. Nya diri sa Mua, Clarin Police Station. So, akong i-shout out tanong station nga na ako'y kaila ha. So, ako lang ning i-generalize kay daghan man kay mo nya naarba milakaw no. Shout out Clarin Police Station. Kunya shout out sa ang Sagbayan Police Station, manang anay kaila nako. Tubigon of course Police Station. Nay mga brad na ko diya sa SEA, Skeptron in Arms, Antiquera Police Station, San Miguel Police Station, Candihay Police Station, of course sa ilang hepe nga brad na ko, Police Captain Albert Sator.
Are sa shout out din no si Sir akong amigo sa nga pulis nga nasa Davao Airport, Sir Rogie Abergonzado. And then shout out diri sa akong brad nga Brad nako diri sa SEA, Hepe diri, Brad Ams no. Police Captain Sir Miloria Aris Talibon Police Station. Okay, shout out ang tanan. Onyot Introliso Kapitano Police Captain Onyot Introliso nga naa sa San Miguel. Sa Bayuban. No? Police Captain Renan Romulo akong classmate sa una. Okay? So okay na. Magampo na tayo soon. Shout out Pastor watching from Valencia, Bukidnon from Rain. Mauning ganina. Rain Cabs Pearl. Thank you, Ikson. God bless. So, tubig siya kay medyo paggaw ba? Okay, so since niabot naman tag 145, pwede na ta mag-start. Magampo sa ta. As always, Ikson, ato sang i-welcome ang presensya sa Ginoo, atong i-welcome ang Holy Spirit para giyahan ta, tudluan ta, no? Para mas makasabot ta bitaw sa pulong sa Ginoo. Because for me, personally, Ikson, I believe nga dili pod ko mahimong epektibo mo share ninyo this morning kung dili ko mangayo og giya sa Espiritu Santo. Kay gahapon sa among service Ikson last night, naman may service dugay kami ni uli alas 11 naman tos gabi. Akong gi-share niya nga nila sa tuang mga kaigsunan diri nga para nako ang pagwali sa yun ra pilar bay saysay og Biblia ang pero ang pangutana ang impact. Amen. Pangutana ang resulta sa atong giwali. Kay kung magisgot ang magwali, daghan may mawali, pero ang resulta kumusta? Mao na igsuon nga sa pagwali dili dapat ta magsalig sa ato ang utok. Let's say tawhanon or kalibutanong kaalam. Amen. So we need the Holy Spirit. Mahimo lang tang effective nga mo deliver sa word ni Lord kung nagsalig ta. Amen. Nagsalig ta sa Holy Spirit. Nagsaligtas Ginoo sa iyang giya. Sa tarungon gamay. Okay. Praise God. Salamat sa Ginoo. So, magampo ta. Atong i-welcome si Lord. Ato siyang i-invite nga mopataliwala sa itong pagabuhaton igsoon. Okay, nabali man. Alright. Naman ko ining message ba nabali nun. Okay, so let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, this time, Lord God, we come into your throne. We come into your presence with a humble heart, Lord God. Among giila ang imong pagkabalaan ining takna. Among gi-acknowledge imong presensya sa among pagabuhaton karon. We humble ourselves before you as a sign of great respect, Ginoo. Amo ikaw ang giyokbuan, gitahod, girespeto, Ginoo, ang imong pagkahalangdon. So Father God, before we meditate your word this morning, before mi mamati, before mi mamalandong sa imong pulong Ginoo, unas tanan, limpyuhi among kasing-kasing, Lord. Himo aming takos, himo aming angayan mamati sa imong pulong Ginoo. Andama among panudlanan nga espirituhanon. And then samtang mamati mi sa imong mensahe, sa imong pulong, maghisgot mi Ginoo. Tagai mi kasing-kasing nga madinawaton. Kasing-kasing nga open, anda mo dawat og correction. Andam mo dawat og tambag, labaw tanan andam mo sunod kanimo. Doers of your word. And then of course, tagai mi kaalam nga langit nun. Kay nasayod kami nga dili na mo matugkad imong pulong gamit sa among kaalam nga tawhanon or kalibutanon. Lord God, gi-welcome ka namo. Among giampo ang imong heavenly wisdom, Ginoo. Giyahi mi divine guidance. And of course, the Holy Spirit nga mugiya ka namo nining kabuntagon. Lord, tagaig kalinaw among una-una nga aron walay laing masentro ug ma-focus ikaw lamang. And this time, Lord God, again, ikaw ang among iisa lamang. We honor you, we adore you, we glorify your name, we magnify your Jesus. Walay relihiyon maisa, ikaw lamang. Walay pastor nga maisa, ikaw lamang. It's Jesus Christ. And then, Lord, I pray to all of the viewers right now. Kutob sa makakitaan ni Ginoo, maabtan ani nga live Ginoo. Bisan asa maning dapita maabot Ginoo. Panalanginan nimo ang makakitaan niya makadungog. Ipabati Ginoo ang imong presensya. Ipabati imong gahom. Ipabati Ginoo ang lihok sa Espiritu Santo sa tanang mamati, makakita, makadungog ani nga live Ginoo. In Jesus name. Holy Spirit, let your will be done. This is your moment.
ikaw na bahala mo giya kanamo aron among mas mapalawman og masabtan ang imuhang balaang pulong Ginoo. Ang nabiling panahon among itugyan kanimo. Salamat daan sa kadaugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah, praise God. So, nining taknaan na natay 168 viewers. So this time 172. Okay? Maduol tagamay. Okay, so again, before we proceed, I just want to remind everyone, to encourage everyone nga, i-mention yung mga higala. Labi na ka ng mga Kristohanon, no? Mga Kristohanon nga, mura bitaw og ang binuhatan kalibutanon. Maayo nang makibalo sila ni igsoon, nga gitawag ta sa pagkabalaan. No? Aron makabalo ta kung unsay role na to as a Christian. Unsay role na to as believers or as believers in Christ, as followers ni Lord igsoon. Unsay atong buhaton mao na atong topic karon. Amen. Okay, so mag-start na ta. Okay? Kay late na ta. So atong pamalandungan ang pulong sa Ginoo mga igsoon. Akong basahon diri. Sinulat ni siya igsoon ni Apostle Paul. Okay? Ingon mga igsoon si San Pablo ngadto sa taga Episo. Okay? Episo kapitulo 5 bersikulo 11. Nag-ingon diri. Again, Episo kapitulo 5 bersikulo 11. Ang balaang kasulatan nag-ingon. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat. Okay? Nga iya sa kangit-ngit. Hinoon ibutyag kini i-expose. Amen. Again. Episo kapitulo 5 bersikulo 11. Ayaw kamo pag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit. Hinoon ibutyag kini. Ang Dios magapanalangin sa iyang balaang pulong. So niining taknaa igsoon sa kabuntagon. Gipanumduman ta sa pulong sa Ginoo. No, about sa ato ang rule, about sa ato ang task, or about sa ato ang mission or angay buhaton ining ngit-ngit nga kalibutan ingon nga mga Kristohanon or mga nagsunod ni Kristo. Matud pa sa balaang kasulatan nga gisulat ni Apostle Paul sa Episo 5:11 ingon siya dili na daw ta mag-apil-apil sa mga daotang buhat nga iya sa kangit-ngit. Unsa man ang kangit-ngit igsoon kabalo na ta? Mga binuhatan nga wala nakapahimaya sa Ginoo. Mga binuhatan igsuon nga dautan. Mga binuhatan nga mao hinungdan nga dili ta maayong ehemplo. Dili ta mahimong panalangin sa mga tao sa palibot. Dili ta good example, no? Maunay binuhatan sa kangit-ngit, no? Basta anything mga igsoon nga kay balo ka nga dautan, dili na ta mag-apil-apil ana. Amen. Kay ngano man, of course, mga anak na ta sa Ginoo. Gitawag ta sa Ginoo sa pagkabalaan. No? Now, aside from that, nga dili na ta mag-apil-apil, nasa gisumpay. Dili na ta mag-apil-apil sa daotang buhat. Nga iyas kangit-ngit. Okay? Hinoon ibutyag kini. I-expose na to ni igsoon, no? Manig ingon mga igsoon sa nag-ingon diri akong basahon po niya. Pablo gyapon sa Roma 12:2. Ingon siya, ayaw kamo pagpahayuyon sa pamatasan ni ining panahona. Ipabag-o hinon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghunahuna. Aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo, hingpit ug makapahimuot kaniya. No? So instead mga igsoon nga mo conform ta sa behavior or sa unsa may mga binuhatan nga normal aning kalibutan, dili ta magpatakod kung dili kita may manakod. Ato silang dalhon sa tiilan sa Ginoo. Nagingon ang atong teksto nga gibasa ganina ang first verse na to igsuon nga dili ta mag-apil-apil sa mga daotang buhat sa kangit-ngit. In other words, dili ta mag-apil-apil sa mga binuhatan nga mga kalibutanon. Okay? Kay niingon na ba pod ang pulong sa Ginoo nga friendship of this world, ang pakikigala sa kalibutan, maoy pakig-away sa Dios. Ang pakikigala lahi na, no?
Ang pakikigala, it means nga mura bitaw imo nang gisuod ang kalibutan, mura bitaw og ning conform na ka, nagpahiuyon na ka ang unsay illegal sa mga mata sa Ginoo. Igsoon, gihimo na nimong legal kay ning sabay kas kalibutan. Igsoon mao ni timan igsoon. Naata sa kalibutan karon, pero ang tinuod tagalangit ta, lumalabay ra ta niningit-ngit nga kalibutan. We're just foreigner here, foreigners. In this dark world, igsoon, mulabay ra ta. Mura ra tag afam dire, mura ra tag mga foreigner. Ang tinuod na tong balay, according to Saint Paul, our citizenship is in heaven. Amen? So yes, naata ning kalibutan na, pero tungod kay nangalagad ta sa Ginoo, ning sunod ta ni Kristo, dili ta magpahiuyon. Tungod kay tagalangit ta, magkinabuhi ta nga tagalangit. Atong binuhatan, dapat makita ang Ginoo, atong sinultian, ang atong pagkinabuhi ning kalibutan na, mailhan ta nga lahi ta. Mao ning ingon si Pablo igsoon, nga dili ta mag-apil-apil sa binuhatan sa kangitngit. Pwede ta motipo sa kangitngit, apan dili ta magpahiuyon sa ilang gibuhat nga daotan, kung dili, i-expose na to. Tanawa ang next line. Dili ta magapil-apil sa mga daotang buhat sa nga iyas kangitit, hinuon ibutyag kini. So, atong i-expose, atong isultian sila, brad, sister, dili man ni maayo. Dili man malipay ang Ginoo ani, no? Kay kung dili sad nimo sila sultian, dili sad nimo ibutyag nga ang ilang gibuhat, dili maayo, unsaon pagkahibalo nila igsuon? Unsaon pagkahibalo arang nas kangit-ngit kung dili nimo sultian. Okay? So niingon diri mga igsoon, but don't get me wrong, nga dili mo pasabot nga mulikay na tas kangit-ngit. Motipo gyapon tas kangit-ngit, kay di man ta may bawaan nga hayag ta kung nara tas hayag. Motipo tas kangit-ngit aron mo sidlak. Mabitaw niingon si Jesus mga igsoon, go and make disciple. Kinsa man day atong himuong disciple ang kahayag, dili na disciple, luwas naman na. Go and mix disciple means nga motipo ta sa kangit-ngit kay ato silang himuong tinun-an. Apan dili lagi motipo nga mo apil-apil ta. Nga let's say kana bitong magpahiuyon na ta nga ang ilang binuhatan nga dautan nga iya ni Satanas. Ato pong buhaton sayop na. Motipo ta nila aron ato silang giyahan. Ato silang lamdagan igsuon. No? Ato silang i-guide padulong sa dalan kamatuoran kinabuhing walay katapusan. Amen? Mao na igsoon, mao na again gipanumduman ta this morning sa atong role as a Christian, atong role as a follower of Jesus Christ. Nga dili na ta dapat mag-apil-apil. Unsa atong binuhatan sa una ra to, forget the former things. Bag-o na tang binuhat according to Saint Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bag-o na tang binuhat, so dili na ta mag-apil-apil. Siguro na time nga muminggol ta, but our main reason or purpose why nakingminggol ta nila nga nas kangit-ngit para mosidlak ta nila. No? Kay dili man po pwede mga igsoon nga dili ta moduol sa kangit-ngit, no? It doesn't mean nga dili ta mag-apil-apil sa kangit-ngit. Dili na punta managad nila. Dili na punta moduol sa kangit-ngit, no? Muduol ta nila aron ato silang walihan, ato silang sangyawan kay unsaon nila pagkabalos kamatuoran nga wala poy mo sangyaw nila. So muadto kita nila, no? Mao ingon mga igsoon sa Roma 12:2 akong ibasa ganina nga dili lang ta magpahiuyon. Sa Tagalog igsoon, makisama, no? Makisama ta nila, makisama pero hindi makisama. Again, makisama ta nila pero hindi makisama. Okay, so muminggol ta, motipo nila like Jesus Christ. Si Jesus Christ igsoon ming tipo sa mga makasala. Nga naman, unsay purpose ni Jesus igsoon? Para makabig sila. Para makabalo sila sa kamatuoran. Para i-expose sa Ginoo ngang ilang binuhatan daotan. Unya mao ni angay nilang buhaton. I remember ana nga linya igsoon, katong time nga nagsigi ko uban-uban sa mga brad nako, mga akro ba. Daghan kay ning hukom nako nga mao ni unsa man na inyong pastor diha, naday nga na nga pastor akro, naday nga na nga pastor, pero wala sila kibaw nga daghan kay mga akro nga mga banggiitang kriminal, mga akro nga mga hitman, mga akro nga mga drug dependent nga nangalagad na ron sa Ginoo igsoon. Ning sunod na sa Ginoo kay ako puy gigamit sa Ginoo. Wa sila kibaw sa akong purpose. Yes, ning tipo ko nila, pero ning shot ba ko bisag usa lang? Wala. Himaya sa Ginoo. Ngano man, gusto ko igsoon nga muminggol nila aron mahimo kong kahayag. Mao na, no? So dili sayo. Kay bisan si Jesus ming tipo sa mga makasasala
Ming tipo siya atong mga kobrador o buhis. Ming salo siya og pagkaon igsoon. Nya katong mga himantayon nga mga feeling balaan, nya wa ra bagyoy agi. Ningingon, unsa man na inyong Ginoo inyong magtutudlo kaning tipo man sa mga tulisan, mga dautan. Nya unsa gitubag ni Jesus Christ, ming tipo siya kay nga naman ang mga masakit doon na kinahanglag doktor. So gi-consider ni Jesus iyang kaugalingon as doktor sa tong naay mga masakiton ug kalag nga mao ang mga makasasala. Amen. No? So dili mo pasabot igsoon nga ningon diri nga dili ta mag-apil-apil sa mga binuhatan sa kangit-ngit, dili na punta mo tipo. Pero di gyud ta mag-apil-apil, it means dili ta mo sabay. Dili ta mo sabay sa uso mga trending nga wala nalipay ang Ginoo. Sa social media karon nakakita kog daghan kayo mga Kristohanon nga ming sabay sila sa mga content nga wa malipay ang Ginoo kay for the sake of viewers, para mo daghan lang ilang viewers. Hala, isang Kristohanon nakita-kita ng mga TikTok nagtuwad-tuwad na. Pero tinga ko nakita na ko simbahan. Uy, bayawa ba ni? Nga medyo lastful na balaw ay. Wa may problema sa TikTok. Basta ang imong gihimo diha nalipay ang Ginoo, problema na. Pero kung nisabay ka nga murag laway na po ng imong medyo seductive na ba ang imong gisuot para for the sake of viewers, then nasango na ta diha, no? Niuyo na ta, no? As what I have said, igsoon, dili sayop nga mo tipo ta sa kingit-ngit. Apan sa dihang ning tipo ta nila atong sigurohon nga natay misyon. Ug ang atong misyon para mosidlak sa kangit-ngit. Para mudanag nila. Para i-expose ang dautan nilang binuhatan, no? Kaya ang gingon dire ayaw ka mo pagapilapil sa mga dautang buhat nga iyas kangit-ngit hinon ibutyag kini. Kaning word nga ibutyag, ang gusto'y pasabot ni Apostol Paul igsoon nga kita nga mga Kristohanon dili ta magpakahilom. Kung kay balutas ka matuoran din, sulti, sangyaw, badlong, hatag o correction, nga naman, kabalo man ta. Di ba unsay giingon sa Santiago, igsoon? Kung kabalo ka sa angayng buhaton, pero wala ni mo buhatan, nakasala ka. So sala ra ba po na, nga kaybaw ka sa kamatuoran. Yan nanay opportunity, nga imo siyang badlungon, pero wala ni mo buhata, nakasala sa ta. Mao na gitawag og sin of omission. Wala kay gibuhat, nakasala ka, kay aware ka sa kamatuoran, pero wa nimo badlunga ang imong anak nga mauni mauna. Wa nimo badlunga ang imong igsoon sa pagtuong anak mana kay naikog ka. Pero kay baw ka. Sumubot ang panahon igsoon, pananglitan mo taliwan to siya. Ikaw paninglan sa Ginoo. Kay nanna siya nimo, pero wa nimo sangyaoy, wa nimo sultii sa kamatuoran. Mao naman tayanan igsoon. Kita mga Kristohanon dili ta magpakahilom. Kung unsa ang kamatuoran nga nahibaluan nato atong isangyaw, atong isulti, kung sa gingon diri, ibutyag kini. No? Ang binuhatan sa kangit-ngit, atong ibutyag. Dili kay atong itolerate, pauyunan, nga mauni, mauna. No? Ibutyag, atong badlungon, hindi pa to, at least gibadlong. Diba? Nay nang bas na ko iksoon, nga, gusto nga laway, nga ningingon nga, Pastor, unsa man ang imuhang mga membro diha, nga naa may uban nga, nakunoy, naman ay kabit diha, nay kabit-kabit ba? No? Kana silang tanan kay bawo na nas kamatuoran. Nya ako dayong palayason. Salamat gali sa Ginoo kay bisag ingana ilang sitwasyon ming duol sa Ginoo. Kanang uban mga kuan unsa dining simbahan. Sulti ko pag comment mo binaabay simbahan nga perpekto. Bisan ang nagwali dia di na perpekto oy. Kung naa may simbahan nga perpekto, wala na itaw. Unya sirado na, walay pastor, walay nagwali, walay tao, sirado mo na perpekto. Kay hangtod naa na itaw diha sa sulod sa simbahan. Di gina siya perpekto. Ang simbahan igsoon sama ni sa hospital nga naay daghang mga masakiton og kalag. So dili ta pasabot nga naay ning simba mga balaan na. Gibas ko, nahinay kan, apirahan nako. Na-strike kan nako igsoon. No again, i-expose na to. Ibutyag na to kung makita ta ang mga buhat sa kangit-ngit igsoon instead nga mo pauyon ta, instead nga mo tawag na, mo agree ta, no? Mo approve ta. No. Ato gina silang i-expose, atong i-disapprove nga dili na mao ang gisugo sa Ginoo. Illegal na. Bisan pag ikauyunan na riris kalibutan, kung ang balaang kasulatan nag-ingon nga kana dautan, no? Binsala gyapon na. Bisan pag gipaboran na sa kadaghanan kung gideclare sa balaang kasulatan nga kana dautan, sala gyapon na sa mga mata sa kaytas-an. O ang kamatuoran mauni ni igsoon, dili tanan gikauyunan sa kalibutan, gikauyunan sa kaytas-an. Dili tanan giaprobahan sa kalibutan, giaprobahan sa kalangitan. No?
Basta ning supak, ning contradict, wala na align, wala ni sibo sa balaang kasulatan. Sala gyud na siya igsoon. Amen. Mao na nga kita nga Kristohanon, kita nga nakahibalos kamatuoran, let's expose it. I-expose na to instead nga magpauyon ta. No? Di ta magpakahilom igsuon kay once magpakahilom ra bata murag atong gidinayan ang kamatuoran. Again, once magpakahilom ta igsoon yan natay nakita. Usa na siya kasayan nga atong gidinay ang kamatuoran nya kahibalo na beta kung kinsa ng kamatuoran. John 14:6 ingon si Jesus, I am the way, the truth. The very truth mismo is si Jesus Christ. Now, kung dili na to isulti ang kamatuoran, kung atong i-deny ang kamatuoran, it seems like atong gidinay si Jesus. Nga ingon si Jesus, kinsa katong mo deny nako diri sa kalibutan, i-deny usab nako. Di ba? Sa langit. Mao na bantayan na to igsoon, no? So, this morning again, gi-remind ta sa pulong sa Ginoo sa atong role as a Christian. Kung makakita tagdautan or sala or unsam da, atong i-expose, atong sharean in a gentle way nga dili pod masakitan. Okay? Dili pod kay ditsuon na to, no? Atong hinaynayon mga itagkaalam sa Ginoo nga para ma-expose, para ma-aware, para malamdagan, makabalo sila kay yes, ningingon na balang kasulatan nga dili ta mag-apil-apil sa mga lihok, mga buhat sa kangit-ngit, but it doesn't mean nga dili na punta motipo nila. Kung dili punta motipo nila igsoon, unsaon nila pagkabalos kamatuoran. Dili ta mag-apil-apil is different from motipo. Dili ta mag-apil-apil, it means nga dili ta muuyon, dili ta magpauyon. No? So, pero kung mo tipo ta nga ang atong purpose is to shine or ang atong purpose is to share the word of God or aron ato silang sultian sa tinuod, then okay ra na. Okay? Kay dili man ta maka-make disciple, makadala og kalag sa tilan sa Ginoo kung magsigira tag pundo simbahan. Magsigira tag pundo sa kahayag, ako na ning gibalik-balik sa makadaggang higayon igsoon. Kung ang usa kahayag magpundo sa hayag, unsaon pagkahibalan nga hayag siya? Dili ta mosidlak kay hayag manadaan dapita. For us to shine is moadto kita sa kangit-ngit. Pero mao lagi na dili puta magkumpiyansa. Kay kung weak ka, nya motipo ka didto, madala ka, makasala ka, makakommit ka og the same sin nga gibuhat nila. Kay nag-alig-alig makagadto dito nga ikaw ra nga kanab itong wala kay motibo or wala kay intention nga musangyaw. Mao na nga ako ning gibalik-balik igsuon. Once kung what I mean is kung wala tay motibo or wala tay gitawag og intention nga atong kabigo ng mga tawhana, din ayaw na lagduol nila sa kangit-ngit kay basin matakdan pata. Apan kung atong motibo, atong plano, motipo ko Lord diha ng mga barkada na kung mga adik-adik o mga naas sa makadaot nga bisyo kay gusto ko nga mo share nila Lord. Gusto ko nga ang kabag-uhan nga akong nasinati karon ako pong i-share nila. Lord, so motipo ko nila Lord. Nga na, okay ra na. Kaya ang imong purpose for them is to shine. No, dili para mo appeal kay mo shot ka antod mo uli ka magkamang na lang kay no antod din ka tuod sa inyong bahay kay hubog kay ka. Okay? Okay ra na siya. Kay ngano man ingon nga kita mga Kristohanon dapat kita maoy manakod atong patakdan sila. No? Atong patakdan sila nga nas kangit-ngit nga atong madala sa kahayag. Dili kay Kristohanon nya kita may magpatakod kay nowadays nakoy mga nabantayan og nakit-an nga daghang mga Kristohanon nga ning sabay sa mga binuhatan nga dili maayo sa kalibutan. Instead nga sila ang manakod, sila may natakod, natakdan. Dili na magsilbi, no? Di na magsilbi igsoon. No? Kita igsoon, no? Di magsilbi, no? Murag insulto sa Ginoo nga ang kahayag na pildis kangit-ngit. No? Mao na nga igsoon nga ingon nga kita Kristohanon, usa sa role na to is kinahanglan nga i-expose na to, no? Atong ibutyag igsoon kung unsa nang dautan. No, okay? Ayaw ka mo pagpa-apil-apil sa mga daotang buhat nga iyas kangit-ngit hinuon ibutyag kini. So kung kabalo ka nga dautan na isulti yun nga dautan na. Kabalo ka nga dili maayo, isulti jud nga dili man na maayo, brad. Sister, dili na maayo nga ingani kay wa malipay ang Ginoo. Ibutyag nato, maunay role nato as a Christian. Dili kay magpauyon ta. Di ba? Atong itolerate igsoon nga kabalotang dili maayo, kabalotang sala. Ibutyag nato. Atong silang sultian, atong silang koreksyonan. Kung di sila patuo din, dili na kapaninglan sa Ginoo. Imo nang gibuhat imong part
nga imong sultian sila ilang imong sangyawan apan dili man patuo kay namay prinsipyo, and then sila na pud na og ang Ginoo. Amen? Sila na og ang Ginoo magsabot. Basta ang imong part gibuhat na nimo, dili nakapaninglan sa Ginoo. Amen ba? Ingana kay ngano man kita nga mga naas kamatuoran, dili ta pwede magpakahilom. Di ba? Labi na ang imong mga kauban-kauban nga nas kangit-ngit imuhang mga suod nga higala, imuhang mga kaliwat kadugo do. Makagwanta ka nga motaliwan sila nining kalibutana nga maglingulangoy-langoy sa init nga kalayo nga magantos sa walay katapusan. Di ba? Makagwanta ta ana. Sakit sa tong part mao na mga igsoon nga once tagaan ta og higayon sa Ginoo. Tagaan tag opportunity sa Ginoo igsoon nga mosangyaw sa kamator nga mao na ni. Hala birahan ko na. Birahe. No? I-expose igsoon, sulti sa nyawi, di mo to bahala na sila. Problema na nila. Basta imong gihimo imong part. No? Ning suway ka og sidlak nila pero mas gipili man nila nga ang kangit-ngit. Ilahan na po na og ang Ginoo. Basta dili ta paninglan. Amen. Salamat sa Ginoo, no? So mauna ang atong rule as a Christian. Ang atong rule as believers in Christ or as followers in Christ igsoon, no? Mone, akong balik ko, no? Kita maoy mutakod, dili kay kita ang magpatakod. So unsay ibo pasabutan ko na, kita may mudala nila sa tiilan sa Ginoo, dili kay kita may dalho nila. Amen. Amen ba? Ingana ta kay ngano man, the same as sa giingon ni Lord before siya ning kaya ming balik igsoon ming saka sa langit nga ingon siya, panglakaw kamo. Isangyaw o ana na mao na siya, no? Isangyaw asa man day adto ta mo sangyaw sa kuan. Mao bitaw nay mga kasimbahanan ro nag-away naglalis kay nay uban nga mga leaders nga ang ilang walihan katupong nanay simbahan, katupong nanay magbalantay, no? Sige pamasol, sige pamukot sa okay ra og pispan, aquarium. Di ba? Gamay kayo. Mao na igsuon nga kanang word nga panglakaw ka mo isangyaw ang mayong balita. Maayo gid nga adto na to na i-share ngadto sa mga wala pa nakabalos kamaton ngadtong adto na nato i-share sa mga naa sa kangit-ngit. Amen. Atong i-share aron ngano man aron malamdagan sila kay kita may silbing suga or iwag nila, no? No? Ining adto na to sa ngit-ngit igsoon ma-expose sila. Di ba? Ako na ning gibalik niyo sa live igsoon, di ba? Magdadala kag ispat igsoon nya ngit-ngit brown out kinta naka-blackout. Nya na kay pangitaon nga usa ka butang nga gamay kayo. No? So imo nang ispatan makakita ka. Dara, no? Bisag lisod kay pangitaon kay ngit-ngit pero tungod sa flashlight ang hayag may maghatag og giya mga igsoon nga ang imong mata makakita sa imuhang subject or makakita sa imong gusto nga gipangita tungod sa hayag. So kita mga igsoon kay kita man day ang kahayag matud pa sa Mateo 5:16, no? Ipasidlak nato, no? So mahimo tang magsilbi tang iwag or suga nila. So moadto tas kangit-ngit aron mo iwag aron makabalo sila ba, no? Kay suga man ta, so moadto tas kangit-ngit mahimo tang suga niya makakita sila sa kahayag. Maude ni ari day ta dapat mo subay sayop man day ato. Sayop man day atong prinsipyo, dili man day ni maayo atong binuhatan, wa man day nalipay ang Ginoo ni. Dara day mao ni ang hayag, mao ni ang saktong dalan padulong sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Mo na igsoon ako mong gi-encourage this morning. Dili ta magpakahilom. Mabitaw ako kada adlaw igsoon magsaba-saba ko dire. Amen. Mao nang kada adlaw magsige ko yaw-yaw diri sa kamatuoran nga naman. Gusto nako i-share isang yaw ang kamatuoran. No? Gusto nako igsoon nga dili ko magpakahilom. Kay nga naman, grasya sa Ginoo igsoon nga naluwas ta. Grasya sa Ginoo igsoon nga nakabalo tas kamatuoran sa kadaghang tawo nining tibuok kalibutan, pero usa ka sa nakaibalos kamatuoran. Mao nang ayaw itago ang kamatuoran. Matod pa sa Mateo igsoon ingon si Jesus Christ, naabray magdagkot og lampara or suga nga iniguman siya nagpasiga tabunan. Imagine kandila. Ang kandila igsoon imong gipasiga, pero after that gitabunan imong planggana. Di ba unsang klase na? Wala. So naatas kamatuoran ning sigat ning iwag ipasidlak nato igsoon. Puslan man nga nakahibalo na tas kamatuoran. Puslan man mga igsoon. No? Nga nakahibao tag unsay tinuod, unsay sakto i-share nato sa uban nga inosente. Kay luoy kay sila. Sa panahon nga ma-depress sila, way lain nilang buhaton. Dagan sa tanduay, red horse, suyop og syabo. Kailayan, bijuki, sabak-sabak og babay. No, tagay, buntagay, way tugpahay. Wala sila kaybaw, nagkasakit na ilang atay. Unya, wala sila kaybaw nga mauna hinungdan nga sayo sila mamatay. No, mauna igsoon.
Daghan kayo, wala kay bao, unsay buhaton. Ma-depress sila dayon, dahil dangok dayon sa kahilayan. Ako sa una, igsoon, kung na ako'y masakitan ko, na ako sa depression, na ako sa disappointment, suyop, largo, siyabo, inom, siga, tanan, kahilayan dayon. No, mao na igsoon nga, wala sila kabalo nga naadi ay si Lord. Wala sila kabalo mga igsoon sa Mateo 11:28. Pero kita kabalo ta. Dili sila aware nga sa panahon nga bugat na kayo nang ingon ang Mateo 11:28 nga dool kamong tanan. Gibugatan o gikapuyan kay papahulayon ko kamo. Pero kita kabalo ana sila wa. Sa panahon nga gibugatan na sila mangutang leg tanduay. Tanduay palihog longnek. Duha ala emperador mao niya anton na bagdok nang operti na nalipo. Wa na igsoon nagsuka-suka na. Wala kay balo igsoon. Gihimo nilang lingaw-lingaw igsoon mag-celebrate sila example mag-celebrate og kana bitong kalipay Thanksgiving or birthday. Hala dili gyud na mawa ang tagay. Nya tungod sa kahubog igsoon pag uli na disgrasya. Wala sila kabalo nga dili na mao ang tinuod nga kalipay naa. Si Jesus Christ maoy tinud-anay nga makahatag na to gitawag og kalipay og tinud-anay nga kalinaw. Kita kay balo man ta nya nagpakahilom lang ta no. Atong i-share igsoon no dili sa gingon diri kung dili ibutyag nato kini. Ang ilang ginuhatan mga igsoon wala gali na nauyon sa kabubuton sa Ginoo. Sultian nato sila. Maunay rule nato nganong giluwas ta sa Ginoo. Maunay rule nato as a Christian, as a followers or believers in Christ. Ako, igsoon, bisan asa ko, makakita kong tapad na ako, i-share na ko ang Ginoo. No? Dili ko gusto magpakahilom, igsoon. Amen? Kay, wata kay balo, igsoon nga, usa sa tong higala, usa sa tong kaila, sa sunod nga mga adlaw, palayo lang in Jesus name, mutaliwan na day sila. Mutaliwan sila nga wala makahibalo sa kamatuoran. Makatuog katagtarong, ana, nga naay daghang opportunity, nga pwede nato sila masiran. No? Sige, bugal-bugal imong mga barkada, binastos niya ikaw, nagpahilom ra kayto, nagpaypay, wa adyo ka mo badlong. Diba? Mao na igsoon nga, sige, ingon rin akong baliko, no? Yes, tinuod. Dili ta mag-apil-apil sa mga dautang buhat sa kangit-ngit, pero darade, hinuon, ibutyag nato kini. Na ibutyag, i-expose nato. So ato silang sultian nga, brad, sister, dili yun na maayo. Magsaper, agin mo, ana. Kanang ingana, makadaot nga bisyo, muani, agin mo, sakit, ana. Kanang sigig suyop nimo matandog yun na imong utok parehan ako sa una. Kanang imong sigsigarilyo diha di gyud na siya maayo ngano man magkasakit na imong baga na nagsige man kag daob sa imong baga. Di ba? Kanang sigig inom nimo kada adlaw grabe ka mudag inom sige ka gubog-gubog atay na padulong, di ba? Ingan na ba atong i-expose. Nya to silang sultian nga ingani man guni Brad, ingani man guni sister, nag-ingon ang balaang kasulatan nga atong lawas templo ni sa Dios so kinahanglan ampingan nato ni dili kay atuan ni siyang abusraran dili kay atuan ni siyang kana bitawng atuang dagmalan dauton no kay sa tinuod lang mga igsoon no ang akong tan-aw aning makadaot nga bisyo dili sa panguana sa ko alang kay gikan manggukudya 16 years suyop sigarilyo syabo marijuana bulkasil rugby gasolina sirap sa akong nabintayan mga igsoon ang makadaot nga bisyo, ang first word unsa man, makadaot. Gitawag siya makadaot tungod kay madaot gyud tapuhon. Amen. Makadaot gani na siya so mangningil gyud na dili pa lang karon kay ang consequence dili man na pareha sa sili nga mohalang dayon. Pero tungod kay nagtanom ta og makadaot madaot kita. So nga ang akong tan-aw na ko aning makadaot nga bisyo igsoon kaning tawo nga grabe ka addict sa makadaot nga bisyo, murag naginanhinay siya hikog. Kaya wa man tayo laing padulungan, igsoon. Daghang ebidensya, igsoon. Bisan mangutana pa ta sa doktor. Kay kaning mga doktor, igsoon, mao man ni expert sa health. No? Mangutana pa ta bisag kinsa nga doktor o pila na ang namatay nga nalulong sa makadaot nga bisyo. No? Mao na mga igsoon kay makadaot na sila. No? So, kita nga kay balos kamatuoran. Aside from that, sa Bible, atong lawas, templo, ang pinganan. Gipalit na ni sa mahal nga bili, ingon si Pablo. Mauna nga himayaon daw nato atong lawas. Ang Ginoo sa atong lawas. Nya unsa man ang makadaot nga bisyo, do we think nalipay si Lord? Di ba? Nahimaya bang Ginoo ana? Wala. No? Mao na igsoon nga tungod kay sila nga murag buta pas kamatuoran. Atong i-expose, di ba? Insay gingon diri, ibutyag kini. Dili ta magpakahilom. No?
Dili ta magpakaamang sa kamatuoran. Kundi dapat musulti ta igsoon. Amen. Kay mao nay sugo sa Ginoo. Si Lord manggod before diri sa kalibutan mao na iyang trabaho. Nibalik naman siya. So kita nay nahimong baba niya ron. Kita nay nahimong tiil niya. Kita nay nahimong kamot. Amen. Mao na siya igsoon. No? So nining taknas kabuntagon again gi-remind ta sa word ni Lord nga as Christians dili ta dapat magpakahilom, no? Nata nining kalibutan pero dili ta magpahiuyon sa binuhatan sa kalibutan, no? Kung unsa ang gibawal, gidili sa balaang kasulatan din, dili na to buhaton. Dili bot pasabot kay gibuhat sila sa majority. Dili bot pasabot mga igsoon nga gibuhat sa kadaghanan. Unya kung ikaw ray magpalahi, daghan malain nimo. Bahala igsoon. Bahalag ang majority malain nimo kay wala kaming sabay nila. Basta ang importante wala malain ang Ginoo nimo. Kay kung ang imong giapas simpatiya sa kadaghanan nga maikog ka kay masuko sila nimo. Nya gusto ka nga musabay na lang kanila bisag kay balo ka nga dili maayo, musabay ka. So wala sila nasuko nimo pero sugot day ka nga wa sila masuko nimo pero ang Ginoo nasuko nimo. Sugot day ka igsoon. Na-please sila, na-impress, pero wala nalipay ang Ginoo nimo. Dapat kita Kristohanon, ang pasabot ani ni Pablo Igsoon, kitang mga Kristohanon, barog kita sa kamatuoran. Barog ta nga walay lipod-lipod Igsoon, barog nga maisugon. Dili ta magtinalawan, kay matod pa sa pinadayag. Revelation, ang talawan, itambog ngadto sa init nga kalayo. Biblikal na. So dili ta magtinalawan igsoon barog tas kamatuoran kay once mo barog tas kamatuoran tagaan ko kamo kasiguruhan mo dapig gyud na nato ang kay tas-an kay ngano ingon si Kristo ako ang dalan ang kamatuoran. So say bisag sakit ang kamatuoran isulti na to. Balag sakit basta para langit. Amen. Again bahalag sakit basta para langit. Kaysa magpakahilom ka niya nagtanaw nga luya na impierno ikaw luoy waka musulti. Kung tinuod kang naluoy na higugman nila din, concern ka sa ilang kalag nga maluwas. Amen? Di ta magpakahilom igsoon. Speak the truth. Amen? Mao na importante igsoon. Kay mao na sugo sa Ginoo. Nining ngit-ngit nga kalibutan karon igsoon, lumalabay ratang tanan. Nining ngit-ngit nga kalibutan nga atong gipuy-an karon, temporaryo ra ni. No? Mura ratag mga gitawag og foreigner. Nining kalibutan na. Amen ba? No? So, puslan man nga naata diri ngit-ngit nga kalibutan igsoon, nga kita kahayag din, musidlak ta. Pasigaon na to ang ato ang maayong binuhatan. Kanang makita si Kristo sa atong batasan. Aron ang atong mga silingan, kanato mapanalanginan, og musunod na sila sa kaytas-an, mga lagad na sila sa Ginoo igsoon. Amen? Again, dili ta mag-apil-apil sa mga binuhatan nga iya sa kangit-ngit. Kundili atong ibutyag hinon kini, no? Atong koreksyonan sila, atong tudluan nga mauna sayop na sala na dili na maayo di malipay ang Ginoo na naadyoy konsekwensya na naay resulta gyud ana. Karon nag-enjoy pa mo ana, nag-enjoy pa mo sa kalami pero ang pait nga consequence mahandol ka ninyo. Nga naon na to ba, no? Ato silang sultian, ato silang sangyawan. Kay kung magpakahilom ta, unsaon nila pagkabalo sa kamatuoran. Kung magpabilin tang igsoon nga hilom lang nga ikaw rin nalipay kay luwas na ka, nalipay ka kay tanaw nimo yes nahigawas na ko sa makadaot nga bisyo, okay na ko sakto niya, nagsigir kag tago, sigir kag pundos inyong bayan niya, wala kay tingog-tingog igsoon, nakas imong mga higala nga naglunang sa kasalanan igsoon, wala kay tingog-tingog igsoon, kay para nimo igsoon, basta importante luwas na ko, no, dili ni nga na, dili na kinaiyas Ginoo, selfish na. Igsoon kung tinuod kang concern og nahigugma sa Ginoo. Concern ka sa mga kalag, sa imong mga higala, imong mga kaila nga wala pa makahibalos kamatuoran. Again, mutipo ta nila, mutipo apan dili magpauyon, mutipo apan dili mo sabay, kun dili mutipo ta aron sila atong kabigon, aron sila atong giyahan, aron atong i-expose ang mga sala, aron ma-aware sila ug makahibalo sila og unsay angayng buhaton, ug makahibalo sila og unsay saktong dalan padulong sa kinabuhing walay katapusan. Ako mong gi-challenge igsoon, paggamit tas Ginoo. Abi niyo mga igsoon, paminaw mo. The moment I responded God's calling, ning tubag ko sa tawag sa Ginoo igsoon,
nakaingon ko lami Ginoo lami kay kung pamati walay laing sama kalami og kanindot kaning motubag ta sa tawag sa Ginoo or kaning magpagamit ka sa Ginoo. Labi na makakita ko makadungog og mga testimony moingon nga pastor na blessed jud kay ko sa imong testimony sa imong wali. Pastor igo kay ko. Pastor kabalo baka pastor nga sukad katunayan ning nganan ko kapila na ni igsoon. How many times nga ning approach na ko sa dakong event moingon nga pastor kay balo baka karon nahimo na pug kong alagad sa Ginoo. Pero didto ko una nakadungog nimo last 20 unsa to nga pitsa. Sadyang nakadungog ko nagwali ka pastor ning hila ko yan surrender ko sa Ginoo. Nakaingon ko wow praise God di ba nindot ka igsoon tamis kaayo paminawon tamis nga pagbati knowing nga ikaw gihimong instrumento sa Ginoo. Knowing nga daghang mga tao nga ning duol sa tiilan sa Ginoo nya ikaw ang gigamit sa Ginoo walay kabutangan sa kalipay. It's priceless dili ka bayaran og kwarta. Amen. Mao na igsoon nga ako mong gi-encourage paggamit ta sa Ginoo. Amen. Paggamit ta sa Ginoo. Since nakabaton tagkaluwasan nakibalot tas kamatuoran din unsa may atong gidugay-dugayan. Dili ta magpakahilom. Ang kamatuoran dili na to iluom. Kung dili ato ni silang isulti sa atong mga igsuon. Isulti sa mga katawuhan ang atong mga nahibaluan aron sila malamdagan ug sila makabantay ug makabalo na makamatas sa kamatuoran. Kay kung dili ta mosulti igsuon, unsaon nila pagkahibalo? Nya kanira bang kamatayon igsuon dili mo abot ni kalit. What if usa nila makalas nyawa nimo sang yawi? Di ba? Mo na igsuon nga let's expose the truth. Let's share the word of God atong isangyaw ang kamatuoran sa mga wala pa nakabalos kamatuoran. Dili na to likayan ang mga dautan. Ako gali mo tipo gali ko bisay na magtagay. Na mga barkada, mga brad na ko magtagay mo tipo ko. Pero dili na ko mo shot bisag usa. Naman dyan ay Ginoo na minaw. Kay gusto na ko ipaibaw nila. Nga bisang unsa mo pila na mo katuig nagapos sa makadaot nga bisyo. Basta mo duol mo ni Kristo. Sigurado nga tinud-anay mong mabag-o o makagawas mo gapos sa demonyo. Mao na akong purpose, igsoon mo tipo ko nila. Mga brad, ari! Pastor, di na lagi makabaw na mo. More than 12 years na ko nga giset free ni Lord ana. Grabe bilibag you know. Hantod mutaas ang istorya. Hantod mangutana sila. Na giunsa dito disa ka nagsugod. Giunsa imong gibuhat hantod ma-curious sila hantod makasangyaw ka. Amen. Mao na nga ayaw likayi ang mga taong dautan. Kay unsaon nila pagkabalos kamatuoran nga imo silang likayan. Duula. Tipo nila, pakigminggol nila apan ayaw lang sabay sa ilang dautang binuhatan. Kundili sangyawi sila. Kundili sultii sila, kundili kana bitawng koreksyon sila. Sultii sa kamatuoran nga mauna, dili na maayo mga brad. Sister, dili na maayo bay. Diha ko gikan. Nga nagsaper ako. Kana inyong nasinati karon diha ko gikan. Way ayo, kas kwarta sige suyop. Mahal pang bugas karon, mahal tanan. May pay atong himong bisyo si Kristo. May pay himong natong bisyo ang pagserbisyo ni Kristo pay wala patay gasto, mabag-o kita pa mabag-o. Amen. Ingana na. Pero kanang inyong mga bisyo dia mga inom-inom tagay-tagay, madaot inyong utok, madaot inyong atay, madaot inyong baga. Dili pa mo mabuutan kay mag-init inyong ulo, labad og ulo. Pero si Kristo kung atong himong bisyo mabuutan ta. Amen. Ingana ba? Isanyaw na to igsoon. Ayaw pagpakahilom. Bulahan ka karon nga nagtan-aw. To all of the viewers right now, we have 300 plus viewers. Bulahan ka igsoon. Bulahan mo, bulahan ta nga nakabalutas kamatuoran, nakabaton tagkaluwasan, mauna ang akong ikasulti ninyo mga kahigalahan. Ayaw pagpakahilom, ang kamatuoran ayaw iluom, kung dili atong isulti, i-share sa atong mga igsoon. Aron sila malamdagan, aron sila makamatas kamatuoran. Amen? Aron sila mo decide na nga mga lagad ni Jesus Christ igsoon. Sila mo decide na nga musunod na sa kamatuoran. Sila mo decide nga mo piya na sa kangit-ngit. Kaya ang ending ana kasakit ra man gyapon. Amen. Mao nang igsoon again ako mong gi-encourage paggamit ta sa Ginoo. Paggamit ta uban niko. Radaghan na ta ba? Ang kalibutan karon grabe ka masakiton tungod sa sala. Daghan kay mga pangitabo ron sa kalibutan, mga binuhatan nga gihimong normal, gihimong legal sa kalibutan, pero illegal sa balaang kasulatan ug sa kalangitan.
So kita nga nakabalo sa kamatuoran, unsa pa may atong gidugay-dugayan. Amen. What if sa kaadlaw iya tang mabalikan, nya wala pa nato nasangyawi ang uban. Kita ray madalas kalangitan, nya kumusta atong mga kahigalahan? Makabaton ka sila kaluwasan? Basin kita'y paninglan. Amen. So mao na mga igsoon nga paggamit ayaw pagpakahilom. Ayaw likayas di ta magapilapil sa mga binuhatan sa kangit-ngit apan mingle. Tipo ta nila unya ato silang i-correct. Mo tipo ta nila unya ato silang sangyawan. Ayaw lang pag-expect nga mutuo sila kay kasagaran mo sangyaw ka bugal-bugalan ta. Diyan ay mga brad na ko diyan nga ning suway na og sangyaw giyagayagaan kay di sila mutuo nga nabag-o na. Pareha na nako igsoon. Wa ko to kaning abot og pila ka tuig hantod karon 12 years na ko nga napahigawas sa sigarilyo, inom, shabu, babay, rugby, bulkasil, marijuana, sirap. 12 years na ko kapin. So niabot kung ni-reach ko mga 5 years or 6 years, diha pa sila ning tuo nga nabag-o na day ko. So di na kalikayan igsoon labi na bag-o pa ka nakabaton og kabaguhan, yaga-yagaan ka. So ayaw pag-expect nga kita tuuhan, pero ang kinaimportantihan nakasangyaw tas kamatuoran. Bahalag dili sila mudawat or dili sila makabaton og kaluwasan, ang importante dili ta paninglan sa kaytas-an. Kay ato nang gihimo ang atong part. Ingon nga kahayag. Mingsuway na ta og sidlak, dili sila patuo aw ilahapon na. Mingsuway na ta igsoon og wali, dili sila mutuo ilahapon na. Basta dili ta paninglan sa Ginoo. Ang kuyaw lang wa na to sila masulti unya nakabaton ning abot nilang kamatayon nya naay mga opportunity nga nagkauban na to sila. Paninglan tas Ginoo, ingnon tas Ginoo nga Lord, ingnon tas Ginoo anak. Naabit tayo mga panahon nga nag-uban mo niya, unya ngano mangwa man na nagantos na nun siya, di ba? Mo na igsuon nga as long as makakita tag opportunity nga makashare ta, sangyaw, sulti, ayaw pagpakahilom kay tabangan ka sa Ginoo. I believe giyahan rasad ka sa Holy Spirit. Mao bitaw ingon siya nga ingon si Jesus nga naaman ang gasa ang Holy Spirit. Ug kani ang Holy Spirit nga ipada sa Amahan, magtudlo ninyo sa unsay angay ninyong buhaton. So di ta angay kung sa itong isulti kay ihanay ra ng tanan. Suwaye lang nga magpagamit ka sa Ginoo. Amen. So again, paggamit ta. Lami kayo ang feeling, walay sama katamis sa pagbati nga makadala ka bisag usa na lang katawo or kalag ngadto sa tiilan sa Ginoo. Talagsaon pinasahi igsoon. Amen. So paggamit ta igsoon. Ayaw sayangi imong nahibaluan nga kamatuoran. Ayaw tagui. Isangyaw nato kay daghan karon tabangonon. Daghan karon nga wala kay balo kung say angay lang buhaton kung na sila'y problema. Ikaw nga nagkahibalo, kahibalo ka solusyon, sangyawan na to sila igsoon. Amen? Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, thank you for your word. And this morning, salamat kay Ginoo nga imo migi pahinumduman sa among rule as a Christian. Among rule, Ginoo, ingon nga imo ang mga followers, ingon nga mga believers nimo, Lord God. Tabangi mi Ginoo nga dili mi magpakahilom. Tabangi mi nga dili mi maulaw. I pray to all of the viewers, tagai mi kaiso Ginoo. Pagsangyaw, pagsulti, pagbutyag sa kamatuoran Ginoo. Unya dihugi usab kami Ginoo. Tagai mi kaalam nga langit nun nga maplastar matag pulo nga mugawas sa mong baba. Dili mi maulaw Ginoo. Kay ang kaulaw dili gikan nimo. So Lord, tagai mi og courage, boldness, eagerness to share your word, Lord God. Salamat Ginoo. I pray nga kaning mensahe nga mong nadungog karon, mao ni makahatag na mugdugang kadasig nga mahimo ming kursonada, mahimo ming mainiton nga mosangyaw gyud sa imong pulong Ginoo. Kay ang kalibutan karon grabe ka ngit-ngit, grabe ka masakiton. So kinahanglan nga makahibalo gyud sila sa kamatuoran. Lord, tabangi mi nga dili mi magpakahilom, kung dili makabaton mi kadasig, kainit sa pagsangyaw sa imong pulong, Lord God. I pray right now to all of the viewers again nga kani nga nadungog na mo nga mensahe Ginoo, amo ning i-apply ikanabuhi ug mao ni hinungdan, mao ni maghatod namo nga madasig nami Ginoo. From now on, nami boldness to share your word, Lord God. Nami boldness nga motipo ngadto sa mga nas kangit-ngit apan dili magpauyon kundi mosangyaw, muwali og mosidlak Ginoo. Aron sila malamdagan, sila makabalo sa kamatuoran Ginoo. Makabalo sila nga ilang gibuhat dili maayo wa ka nalipay. Salamat Lord again, panalangini ang tanang mga viewers karon. Dalaygon ka sa walay katapusan. And Lord God, as always this time we continue to pray sa mga OFW nga nas karon sa lain-laing dapit Ginoo.
mga siman, tanan Ginoo. Ikaw Ginoo magapadayon pagkupot sa ilang kinabuhi. Padayon ka Ginoo pag hatag og pabor nila labi na kay layo sila sa ilang pamilya tagaig may panglawas kanunay. Proteksyon ni Ginoo again sa mga lain-laing balatian Ginoo. Tabuni kanunay sa imong balaang dugo. And I pray Lord God nga ayaw itugot malipat sila sa kwarta. Magsige sila tigom, malipat sila, malingaw sila sa blessing, makalimot sila sa blesser. But let it be Lord, I pray in Jesus name. Nga ibalyo kanila, ingon nga tinubdan, ingon nga tag-iya, walay ila, piniyalan ra nimo silang tanan. So Lord, ay gitugot nga, nasubraan silang tigom, og kwarta, makalimot sila sa tag-iya sa kwarta. But Lord, I pray again, nga ila kang hinumduman, knowing, or ila kang pasidunggan, knowing, nga ikaw ang source sa ilang income karon. In Jesus name. And Lord God, I pray, nga dili sad nila malimtan, nga kanunay sila mag-atiman sa ilang relasyon nimo Lord God. Kanunay nila atiman nun, amumahon, ang ilang relasyon nimo Ginoo, ila kang seryosohon Ginoo. Na sila personal devotion nimo Ginoo. Kaysa katapusan ang moatubang sa paghukom dili ang kwarta namo nga tinigom, kung dili ang among personal, ang among relasyon nimo Ginoo. Dalaygon ka Lord sa walay katapusan again Lord God, kupti sila Ginoo. Keep them safe always in your arms. I-comfort sila panahon nga mingawon sila sa mahal sa ilang kinabuhi Ginoo. Salamat Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan. Again, ikaw na bahala nila Ginoo. Unsa man ilang mga problema na may nagtan-aw karon mga OFW nga naay problema, tagaig solusyon Ginoo. Tagai Ginoo og tagbua ang ilang paginahanglan Ginoo. Aron makabaton sad sila og kalinaw Ginoo. Bisan layo sila sa ilahang mga hinigugma. Again, Lord God, bless them in Jesus name. Lord, this time ang pabuton ang mga panalangin gikan kanimo, pabuton na mo ang mga kahibulungang butang Ginoo. Mga pinasahi nga breakthrough, panalangin nga imong ipasinati na mo. Either kaluwasan sa among tibok pamilya, kaayuhan sa balatian, tanan-tanan financial breakthrough, tanan-tanan nga milagro nga gusto nimo ipaabot namo base sa among gipanginhanglan karon taknaa. Paaboton kini namo uban sa dakong pagtuo, himua lamang ning kapiyalan ug kasaligan. Mao kini among pagampo amahan, amo kining gipangayo ug gipasalamatan daan. Pinaagi sa ngalan sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga mao'y among bugtong ug personal nga manluluwas. Amen ug amen. Sakto kaayo nga hapit na mo gawas akong anak nga manglakaw mi igsoon mo largo me hapiton ra namo. Okay, so mabungahong adlaw kabuntagon mga igsoon. Salamat sa Ginoo og nining takna akong ibalik ang tanang dungog ug himaya sa atong buhi nga Dios. Siya lamang ang akong giisa, gipasidunggan, gibayaw, gidaig. Dili akong kaugalingon. Amen? Walay relihiyon na isa. Hallelujah. So, that's all for this morning. Igsoon, atong putlon itong live. Kaya nahuman naman ta. But still, pwede gapon yung i-mention yung mga friends and loved ones in the comment section. Pwede gapon mo mag-type at highlights at everyone. Ug sa katong mga bag-o pa diha, nga mga karon pa nakakita sa live, ibalik lang. Replay lang mo igsoon. Hindot kayong mensahe sa Ginoo. Amen? So, ako nagaampo mga igsoon nga karong adlaw puno sa panalangin, grasya, pabor sa Ginoo ug ang tanang buhat sa inyong kamot, ang tanan ninyong mga desisyon, tanan ninyong mga action mga igsoon, paboran, panalanginan sa Ginoo ug ang protection sa Ginoo magauban ka nato. Ang kalinaw niya, ang kalipay magauban ka nato. Amen. So see you tonight kay unya manglakaw kami. So gabi na mi mauli kay madto mig syudad nami importante nga appointment. Okay? So, that's all for this morning. See you again tonight. Igsoon, kung itugot sa Ginoo, kung makalugar ko. Basta na ako higayon, automatic na. No? So again, thank you sa atong mga subscribers. Ug sa mga nag-send og star, bisag wa pangayo, salamat kayo, igsoon. Amen? So, i-bless mo ni Lord. So, akong ibilin, igsoon, kabalo na mo, no? Kanunay lang ta, mauni, igsoon, kanunay lang tang ampo. Ampo sa tanang higayon, unya amping punta sa kanunay. Amen? So, again, keep safe everyone. To God be the glory. See you again next time. Himaya sa Ginoo.